Pakistan ral thuam da na silai mu chek na puak vak chung chang kha video khu hon nan han hmang te ang ole Pakistana sial kot muna cholni khan thil puak ring tak hriat ani a social media lama po a video adar na sa hle voi khat maya puak lova a puak chhongun un maya India in an ron beita emo anti man hial ni in Pakistan lama chuan thu vor darani mania India missile pakhat Pakistan ram chunga tipal thil thu in alo tla to a kha wangkhan Pakistan hi anin ring hle ti sual pat liaw ani awangin Pakistan tan po phun nu chunga chan let chi ni si lawani ma se boruak tang tak heram pani hian an nei pha a anin be hlei thei lo me kani heti la hian Pakistan ram chung sialkot muna cholni khan an ral thuam da na ammunition depot chu akang na sa hle India ti emo anti man hial ani ma se electrical sual wang ani thu Pakistan chuan nimin khan an ron puang chiang ta a Inter-Service Public Relation ISPR chuan a chan hriat lova silai mu chek na kang hi electrical sual wang ani tian hriat tak thuan soi Pakistan lam chuan he thil thleng hi thel mi watani thuan soya nun na chan an om lova bungro po akang chamang loveti in an ron soi fia a puana sat zia kan hmuwa engvak ma akang chelawan ti hi chu anti mai ni inalang akang cheve viau mai the ni ole vo in vaw thlani somni pahni thole ni ani a Russia Ukraine lam hantar lang le do ni la Mariupol lam kan soina sa a soilo hlei thei po ni lova Russian sipaiten ni somni chung lak tumin an bei to a chumi hnuwa po an la thei lova longchol mun kho pui hi khan rang Russian sipaiten an hual vek ti kan soi to kha Mariupol a hian kan soi to ang khan Ukraine military le Azov battalion ten hunan khwar meka an chana that ema wangle mi puite in phen nan an mana wangin Russian sipaite po hian an duangin ma an la theilo ni in an soi humanitarian corridor siama mi puinu nau hruai chuana an kalpuya po silaya puaka silai met puak tu zoka anin pu tonani kha Ukraine lam hian mi puite in phen nan an man thina wangin mi pui an chua hi an phal lova ral thuam nen vovin chuak lo turin an ti ni in Russia lam chuan an soya Ukraine lam chuan mi puite in phen nan human shield latan kan manglo heram hi tu man chan kan du lova atluk chet lo nan theitop kan chhuatlang mai zo kani anti vebok nimin lam chanchin kan puan to ang khan Mariupol in khwar Ukrainian sipai te chu in petura ti an ni a anin pek chuan thataka an chhuwa zalen tur thu puang ma se in pe kan tumlo dan vel kan soi to kha Ukraine lam hian Mariupol hi chan an tum ho lova Russia lam la in lak nge yan tum bur mai boka lak nge yan tum awangin ni somni chung an lo dang ping to reng ani mi pui an khongai thlak tak zeta mi sing telin kho pui chua san to ma se la chuak ve man lo tam takan oma thren khat chu chu an phal lo ni in Moscow lam chuan an soya ma se site a lam chuan hei hi an phal hle thung site a lam media te chuan Mariupol kho pui chung mun za asum ko chu Russian cell le rocket missile ten an kap cheto ni in an soi aturu hem veu don ani chuti chung chuan kan ram kan chan ai chuan thi kan thlang jok ti aril rupau khole huai sen nen akoto patangin Russia sipaite an la beilet ve rama chantu an fangai em ma se chantu turla tap chhak zola tangin an ron por em ema ral thuam ron thon lut sate ma se Mariupol atang mek Ukraine sipaite chan a chaw tel boxi ani din hun khir khan takawani em an mani chantu tur Zelensky sipai dangtela mani kho puile hun dang hum tumin Russia sipai tenen anin bei boi tok em sia ma se Mariupol veng tu sipai huai sen te hian chuti maya in pe kan tum lo hemi ani awang hian Russia sipai te po an bei dong ve trep ta ve ang ral thuam lian jok mangin ron bom khum dup ta se mi pui nu nau sang te lan thi ngei don sia chu USSR Farin Ukrainian te toratan chuan Russian lam hian an ngai ngam bik si lawani mel ma se he Mariupol hilak nge an tumtlat sia che dan dang an zon angai ta ani Mariupol khola ya in beina chuak ta ole mi puile sipai chopa bom nan top chu thil ni thai nganga an hriat tak lawa wangin mi pa khola ya anin ma chhun angai ta ani he thubuat seilai tukin jing lama tangkhan Russian sipai te chuan Mariupol khopui chung an ron tuam tan ta a
Mariupol veng him tu Ukraine sipai huai sen rualte anin pek du lo wangin hei hi akong chuna ni don ta ani athi bangten nena an chang mai don ani mel khop mai Putina sipai te chuan offensive anor tu zo ka an ron tang ta a hetiang che hian Ukraine khopui danga po ground troop Russian force te hian offensive in che tan la tran mek ni in an soibok Ukraine lam soidan chuan tukin thole ni jing khan Kiev khopui dai fema in beina achuak na sa hle a anin kap na sa hle ni in an soi kong poi mo tak mai Kiev khopui thlang lam Russian lamina Kiev an block mek na chu Ukraine lam chuan an chu saklet ni in an soibok Masa Ukraine Defense Ministry lam chuan Kiev mar thlang lam Kiev khopui dai Bucha Hostomel le Irpina te Russian sipai ground troop ten ma an ron son zel ni in a soi heti lai hian Vladimir Putin a boruak sipai te po in lian zokin ma an ron lamek ni in an soya tin artillery brigade te motorized brigade te po in ma an ron son ni in an soi lai pui mu rang le missile puak dur kara mi pui hlau thlabar tlan chian nuala boruak lam in beina Russia lam hi chungnung viau ma se nena puanzar tur leilam sipai ten ma an son chaklo ti ani thina hei hi anin siam thatan ni in alang Mase Ukraine sipai te hi chuti maya tol hon chi an ni big hawlova tlan chiat na le tlan chu na tur chuang an nei tolova tlan chua le tlom ai chuan an ramta na nun na hlan ngam thalai tam takin an sipai te kai zatha an veng me kani Putina sipai te hi an nor let mek ni in source then khat chuan an soya engtia renge an khopui ki fi an hum him thayang kan ngai chang zel don nia heti la hian US official te soidanin Russia che dangun taka an zir chian reng thu an soya tuna hian Russia hian boruak ral thuama ron hmang na sa to hle ni in an soi ni hni kalta atang khan missile rocket le in do thlona hmang te in che tan la na sa sot ni in an soya darkar som ni pali chungin voi zathum an che chuak man ni in US lam chuan an soi Ukraine an run tran February ni som ni pali atanga vo in ni thleng hian missile sang khat chuang an kap chuak man ni in an soya ni thi hlau lovin malam pan ro mani inveng renga chuan hnung tol hun an nei ti hi Zelensky hian a hria ni in alanga Russia beina thleng meka defensive position a omin an lo inveng ani bera Russia lam chuan an nor zela ground lama Ukraine sipai rin ai takin an tlo ta phian zoka mase in biak na hlo cham tak zela wangin Russia leilam sipai ten na zoka offensive taka an ron che tak meka wangin indan ringot chuan rei an dei don lovani an tlem zok bok nen dole tu ni angai ti hria in thotran zan march ni som ni pakhat zan khan Zelensky chuan video message ti chuakin Russia sipai te chuna takanor le turin a sipai te thu apeta inveng rangin tran mun kho atul to love kan resistance chu kan thlarawani kan chung ril dik na le hoisen na hi kan pho chu ani zoke beilet ula nor le ro uti in thu apeta ni in an soi hei hi Associate Press in ron tar langani Mariupol lama po tual zola in beina chuak ta meka building lian te chu Russia sipai ten an ron bom dur maya Ukrainian lam soidanin art school te napang damdo in Pathum Azovstal steel plant theater te chu tun naya bom che ta ni ya building lian te chu mangkhong lian tak an ni theina la ya om ta meka ni Mariupol a hian in biak pona amumal to lo ni in an soiboka theater an bom che ta khan mi sang kha jathum velan tom ni in an soya Art school a khan mi zali velan ombok ni in an soi mi thanem takan boral ani kha tuna hian Russian force ten Mariupol le Crimea khomol in kalpona chhun chu an thunun vek to a Ukraine lam chuan Russian force te hian Azov Sea chhuwa ka zong andang ping vek ni in an soibok Mariupol a hian in biak pona a chian to lo wangin thil thleng kim chang taka puan zung a harsa ni in Ukraine lam chuan an soi Indawa chua ma khan Mariupol a hian mi noi li velan chenga atam zok hian khopui an chua san to a karma sa mai khan mi sing chuang an tlan chuak to boka mi then khat phei chuan building sang ding po to lo hanti hial kumsom sari pasaria upa Maria Fodorova Mariupol atanga polana ron lu thar chuan building po mumal to lo Russian force ten an kap chevek to ati hial kotler tin maya chuan in beina chuaka silaya pok reng ni in an soi intin mai chu target tan an hmange moti mai turin tukverdar thalang po mu tur to lovani
an kap ke som vel vek to ni in Ukraine lam media te chuan an puang in biak na lam Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan Ukraine lamin security quarantine kan don huna Crimea chungchang le DPR le LPR recognition chungchanga in biak kan in pe thayang ati security quarantine ati hi tu hne na tanga don huna nge ti asoi lawa Russia lam khan Ukraine ram himna an tho dun na nei to ne na anin zom na chu chuchat vek tur le neutral taka om tur khan Ukraine hi an dua heti lai hian Zelensky chuan an ram himna chungchanga Russia ni lawin sarkar danga tanga security quarantine adon tur thu a soyani kha Donbas le Crimea chungchang chu tundin hmuna soi kan lein peilo kan him anga kanin ngai huna chau kan soi thayang ati mitin tan hun harsa takani veka Crimea po ni se Donbas po ni se tu mai tan po hun khir khan tak kan tok me kani engtin nge kong kan honang chu tiang tur chuan pen khati pen anga yang ti chuan indo na hi top se kan mutan chu kan soi dun thayang ati Zelensky chuan Putin nen meeting nei hun to tak zet ti soin hei hi kan ta na poimo lutuk chumi tur chuan kan in pe to ani ati chanchin in lo ngai chang zel don nia mang tha vek ule